tariki 17 z'uku kwezi kwa 10 mu masaha 4 z'amanywa nibwo ikirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro binyuranye n'amategeko mu kagari ka Rusovu ko mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga cyagwiriye abagera kuri 5 mu barenga 10 bagicukuragamo, hanyuma 4 bakurwamo ari bazima. Ndatimana Pascal w'imyaka 25 y'amavuko kugeza ubu yahezemo ntarakurwamo. Igitekerezo numvaga hari cyo ngera nabese bitewe nuko twavugaga yuko kumuvanamo babona biri mu kunanirana, ngenda tekereza nkavuga niba yarafite icyumba bavuga nkuko babitubwira ko afite ahantu yagiye akifogeka abari bavuyemo bari bari kumwe nawe, ntekereza yuko ubwo yenda ashobora kuba n'ubu ngo bakirimo ahagazemo akaba arimo. Ubwo rero nkavuga ngo nibura habonetse uburyo bwo kubona uburyo bamuvanamo. Nk'ubuhe nk'urugero? Uburyo yenda akaboneka imashini kaza ikareba ahandi turuka hano, kuko hano hantu urabona ko harashoboka aho bavuga gaherekere bacukura ku rundi ruhande bagatazura ku buryo yenda dushobora gusanga umuntu arimo ashobora kuba ari na muzima rwose, kuko bavuga ko kitamugwiriye abo bari bari kumwe, ahubwo ko yigiyeyo kikagwaho aho avuye. Ubwo rero ntumva kandi bikunze rwose bakahacukura ishobora kuboneka. Icyifuzo ku mutima umurambo waboneka tukawushyingura. TV na Radio 1 bihageze urwego rwa polisi rukora mu karere ka Muhanga ndetse n'inzego z'ibanze. Ari umunsi wa kabiri barimo barashakisha uwo musore w'imyaka 25 y'amavuko wahezemo. Ku mugoroba wa tariki 18 z'uku kwezi kwa 10 inzego z'ibanze n'iz'umutekano zanzuye ko ibikorwa byo gushakisha Ndatimana Pascal waheze mu kirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro binyuranye n'amategeko biba bisubitswe bikazasubukurwa ejo ku itariki 19 z'uku kwezi habonetse tingatinga. Dufashe umwanzuro ko tuba dusubitse ko ubuyobozi bw'akarere twemere ko baza kwifashisha abandi bacukuzi babarizwa hano bakatwohereza abantu badufasha. Tuzagaruka mu masaha mu gitondo kugira ngo turebe ko twagera aho umubiri we uri. Uyu murima wacukurwagamo amabuye y'agaciro binyuranye n'amategeko ugaheramo umuntu. Abaturage bavuga ko nyirawo nawe yarashyigikiye ubucukuzi bukorerwamo. Uretse we ngo hari n'undi waruhagarariye itsinda ricukura amabuye aha binyuranye n'amategeko. Itegeko rishya rigenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri riteganya ko nabihanirwa. Umuntu ku giti cye ucukura amabuye y'agaciro nta ruhushya iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 5. Nihazaba amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 25 ariko zitarenze miliyoni 50 nk'uko itegeko rishya rigenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri ribiteganya. Daniel Dushimumuremyi mu karere ka Muhanga.